igitaniro kuri andu memenyeretie tari haha kuri mundu na mundu ucio ni professor na reke inde mwira rimwe practical correct theory na ni wega gwika maundu practically mundu ucio tukiari nake akinjira atiriri ni thaici ona tari haha ndikiri no hoti wa gukova 400 ndirio haha thimu-ini ni ndonire kirimo kia Ngai kama wa inoga wachage tondu riri okay roni ro urakomba na thimu ri urakomba rwake kana tombe tuyurie nigetha usamon turoni platforms tutano ukombe mbeca ici ikorwo ci thimu-ini yaku ni ciake what for ici wakomba emergency na ndiraigua mundu wanyu ukomete thibitari i maundu marigituma ugikombe maundu beyond you kana ringi ni murigo wa gitiro stock tariu bypass ni very fast running growing estate, isn't it? So inakuja biashara za haraka haraka. Vyenye bypass inakuja biashara za haraka haraka. Maybe unaweza kuwa na ka platform Kenya kanaweza ku provide maybe financial assistance at any given time you may require, isn't it? Lakini sasa unakuta mtu tuseme ni mtangazaji kana ni sege na tindaga akihoya mawira akigathiriria gukuri sege guka kuga ati ena opportunity ya gukombaga 400 na tuone platform ni ciake